Tižnjovnik piše o adaptaciji najstaršej ruskej hiži u ruskim Keresture. Našo mesta zaznačeli jaki odluki prinješeni na Schadskog skupštinoh obštinoh Verba Zikula i perši Schadski novoho zvolanja sovitu mesnej zajednici Ruski Kerestur. Na bokoh ekonomiji predstaveni statkar i paprigar Ivan Međeš iz Kerestura. Kultura i prosvita zvekšoho piše o otrimanej manifestaciji židlovej folklornej tvorčosci Rusnacoh kocurska žatva, a u rubriki Mozaik ponukame zvid zo stohoročnoho egzitu. Na bokoh rubriki Ljudze rok i život čitače može upoznat familiju Pristojko zos Kanadi. Duhovni život zaznačil kirbaju u Novosadskej parohiji, duhovne stretnuce u Kuli i stretnuce Marija Poli na Čardaku. Rubrika Sport informuje o rozpisanim konkursu za sport u opštini Žabelj, a dava i prepatrunog švetovoho peršenstva u fotbalje. Okrem rubriki z receptami hladog i horuci tepši, u tim čišlijak dodatok višla rubrika Dom i familija, dze i nove predluženje ženoblogiji.